Koljerahar Bishop Kazi Tuinomjuni orukurenchiriza ya born again omuri Kamwenge najangwa mirundi myingi abeegi baremera kwenderera emishomo yabo ahabwa enshonga y'okwekwata kubi otireho no kubura obuhabuzi oburukumara. Most of the students are not informed. They don't value yokushomo. Kongamo nukuturu kwa tusibira nabo hano yankokuwa bareba buli mwana pikingamu amanya ngunyesa kale kali kusiwa ishomero nyesa kale negiraho empinduka. I shared today, don't let the devil rob you through the disease, poverty, immorality, sexual promiscuity, lying, cheating. Don't let the devil take you into any of that. Aha mukoro ogu abeegi bashabirwe okwegendesereza bakareka kutwarwa n'emyehimbiso y'enseegi kibahwera okuba b'omugasho omu biro by'omumaisho. Abahona batongwizeho kwombeka oburaro bw'abashomesa kandi baraganise no kukwatanisa okutungura omutindo gw'ebyobwegese omu kyanga eki. Kwombeka eriizooba turi akombeka staff quarters ninga shabashomesa kugira ngo barare heyi n'abaana abo ahabo kugira ngo barara hano ya heyi ikimwangwira kuba omukirasi omugwiro buri kumara nikwe n'abana babase kufeedingwa nko kiri kumara. So ebyo bizimbe bituru kwombeka ntwe nangu abana bahishemu bashombe kurunga abashomesa babona hi barara barare heyi no mulimo. So nimba burango batema amani mengi kushana nabyo babembatamo abuko mwaka gwa karo hagati kwa mukaga batema amani mengi kubasa kwatebye akakora kwezo mwaka nkebe by'umukono noba wahizo mwaka ntushomesa mwaka gumwe batumwa certificate era abana basiniya nabo babuzi bwana bimwe abuye mukono. Abashomesa hamwe n'abazire basimira kubakwata ha mukono obo bagumize ngo abana benji ebyo kushoma babire babukwasiza hansi. Gasha kwa Anthony Atwine.